Ka election banjit ya kinong mikmat sya ka yeng dorbar thawan ka jilla ka sa satang kumbak hatwi bnai bat na kalyang jong ka Hill States People Democratic Party mauthar raishan kalasdang mania chakmat ya ka jing pensyai pa ba ha ka bedei bat ka election ka banwan da ka basdang na ka shnong maukulei ka bade ka shnong balak halapun ya u late ma age hopping stone lengdo u bade unong seng jong ka party ka jing sedang jo ka jing pensyai pa ba jong ka party kalalong ha ka arpkandai trik u liber aja arpuar ha ka belapan long ya ka jing lang ka bahe na ka bentaban pediang buram ya ki riurang ba ki bade ki nong kerchan jong ki wei pat ki party kumna ka UDP ka NPP bat Congress ki brawan man penia so cha ka HCS PDP na ka bentaban ai ka jing keshan ba pura ha ka election ka banwan ha ka tege singi laidon rengkat ru uba KP pangyang presiden rang ba ka party uba Shai Clear Wajri ubade ukertong jong ka party na ka te ka constituency ki pat ba kan thei bat chinrang rengkat kinong elam jong ka youth wing HS PDP tungin ye page menta keren kebakaran gini di balik tidak ada keren haswai ngam mentang mah dengan kursan ngajuang kumne lesi dan pedeng ki jong pi ki blai semua yang ah kapang keren di meeting di paper dengan HCM babon na pedeng jong pi kanan dengan deng sin ka baning kom bakum si benta ban sepuni tu ya jong yang ngasih kau ibasa biar wajri ngadi tradisional ng Depok Simoria lalong ulok ng Depok Simoria tentang adon asnem dunai bad pero ngay di hindi kasya punipoy na kwa pun itu ila jom pun tu sapi okay ko pabelong na panganyag sa kamat hakaway day pagkani kakam bangkit ban ba ban sakri ng tao kay ba marna jumit sen kanu kam kada kam so ka jimi itu itao rengatep kani ba ngani itu itao pi baro iwe re kani ka sigi kani ka tao yana ngayo ban so ban itu itao pi baro ano ngai bi ngana do kapor pangadong tang kina school akan mau nomor juang bayangan yang sem ay kay nadu kapor ka mga nagkuna magkamaw ibay pa mo ki bahim basam sama kijikay nga baga jengim juni gibreo hindi bandong kita kilong kita kiba jinsur mensim bat padiban kinir ikiti jong jenggerap naman ta kitu kibit siyam jengjinja baban kener di kiti jingerap kak ka bemis mo korpore tendreng itu ipi ngakan mau kiti kor habang iyo kumin ay kiti jingerap wala nga dong tahu kena ngayo ya kajing kemen juga mensim ngayo ya kajing hun juga mensim habang ala ko ile kita kikam nreng itu hok ipi ngam jula mudur bago yasni nga sayang hangni namar balik Manong ay bi hagi ni kindat senam di balik on ngelawan pai na sabar ngakan mau ngala don ha kikam kijam jonga trela kikam kijam hendai ngai mo baliba habang atre kita kikam kijam mayo pa ni keduk tu kan imut kiri rumah kiwede nang ni nato posisi ni bang akan mau abang ay kundo pergi ngan orang ay ngana tu kapor ngana kena majulong tau beri bos tunat ha bani keren tam ni ka politics mo majulong tau bos tunat ha bani keren bani slok bani kana bang akan mau kini kindiat senang di blaleng layo bani kundo katu kan ingut kiri rong ba kiwede nang ni napo konstitusi kejungi ha belum sa halayeng lasem ngakan mau ka bangayo ngalum hayeng asem tang katua din kat misni bangayo bani keduk di rirong ba ngalum halayeng asem ye imei ba kimen di para ki bahim asem baro berpangasyong berpangalayo ban kesay ki bagai ke jingmu bagai jing angut ka mangadon ka jing ka joma manganaway bi perlawi kay ka bapelong nga banganyan bangatresin reh madukan ni namtakan ni kakam kalau manakan yang gayeng kasem kiyo yang akun habang bijig yang kakam kapabha tuyat sakmat ni kung gayeng ninyay kersan
Bangarong ay di kata ngam sukren hi dari daladi hamne kayeng kasam kajuma kidan hamne kini hi bansaki hamne kia don kakang banga kani kapua. Bangarong ay di kata klade arsnem siteng menswa. Bana kini ki arsnem siteng dibalik. Malayo penganyat haman kesnong jom kami ke konsumsi. Melalui drum haman kesnong. Bangarong ay di Ngalalik dengan rum kabanding kong kalau maturicu itaw sa ila job mereka bakam kong san kade ka bangan lik bangan pan ka jingkesan bangan persutu iki bagai ka jingmu ka jiangnut ka bangadan naman ta kani ka konsumsi bangajuang iki to perlu ka kenmawi kini habu bahak kurung kani ka kam uring daga jingmu ka babet ka babyang baka jingmu ka babah om daga jingmu ka basniu banong ibi narung makani ka kam daga jingmu man penye tri ni baro iwe iwe majuang kani baka konsumsi ka juni magi akren kini kirang ba asway na kiyo baka parti HSPDP ka sa rem hagini isnam di balik Kawin nga po kajikarpat at ni inyong pikam at inyong krisyan sa kapati. Mamaya, namata ka ni ka-election manuan, yan idlong initrisyo ako'y kasur. Baka kan mau apa nga yan at katakasur, kan no ka jing Makan do kibon ki jing haka ba nga yan at katakasur. Nrey, ngamsim la ino ikay ka jing tumu ba nga doon, nga yan sa kamad. Bag minta sing ano belong ipi ngalapin urlong limba kini rambak dayawan rumah kepating taras ni. Ay bagani siguro ko jongki kanlong kanuk sa namenta ka konsumsi barok away. Bangarong ay pi haus nem arjan arpulai limba ka jingi tre sitom nang jingi barok ninjok ke uso juga jinjok.